Бегач пулдырдыван мырзем, хизеплеген деш мырзем пайым бирин пиде саунышлы кыларым демеле, бирин тарахраш және шылдырзем шудада шехал кыларым вежех полнай ансамбль жинден пуля она ширза умвали хадырлеген сывазем хадырлеген поэт Анатолий Риат, тогда бирин бадырде Павла композитор Станислав Петрович Толстой жинден булем. Везен пулдарлы кезинден. Чумалдан хорба баластарапын жаплай. Мана Станислав Петрович Толстой сезіне жебі, Чеваш Республикенде, падрелер әнде, Чеваш сагадынде жүралза өсіне. Вуны класс падеріне, ұңғысын училище культуры, бірінзі дұқырым. Тада, вара малалла, Чеваш патшалық жүрбада жағын самбіліне әшінеме өлдеш. Мұнда 2 жыл жүрәшені ғышын, Хузанды культура институтіне бірінме әдеш. Бірінзі дұқны ғышын бара чым бір енне келсе, күнді қамыр Чеваш пулдар ұқны қадарда стезе, жергелезе ярас тезе, палнай ансамбль жергелезе адымыр. Шамбада жақ палнай ансамбль, хал бірін тыдын задырат, артистен бірін яланақ. Жергелі, тады шығын ұлы бір. Шәне юрузем, яланақ шырза бірінзе бірат бір. Тогда перечаги интересен дирет. Совведение сиредетларах шырза қадырлегені бірін Павла поэт Анатолий Риат. Сепла, эбир полный ансамбль белин. Пинде до хрущетовым датом штой. Кошалки шул, ларах палашомар. Станислав Синдиней бе Малданах илтниче, Чевашоптеге фестивальде. Оны ятне илтниче, она курзадаларниче, он юризинит изиделарниче. Кареншак ансамбль пулзакайных ищен. Вал мамбата шене программа хадыленого хатра. Чеваш юризиндень сава зирзабамайтра. Юра пулас юрыне. Эбе шавсова зирзабадымда Чеваш юризиндень. Пирен творчество ласихуну шакана мушлан завере. Халя премеш юру бульдин. Биринчен берген сирим болы гимн еврле жаплай ховран адырха кужар ховар пулдарулы шине. Хал бирин жидес юра артистем гундак цедрасы Шухсем Валентина Пимена юрла жаплай. Шухсем кунда яди дегалат. Шухсем ангырадыр. Кущул евершива анпатрадыр. Куюра Галев Станислав Манран телефон баланшын кыравлаза, Анатолий, кунда першамрак хирадявалли, тунзахла лай кана юрадо юри. Сирзаба мапулара ятрадер. Агаршанда итлеп перхали, курапар. Хорошо. Хорошо. Наставнее
палаштарадып. Анатолий Григорьевич Дмитриев Рият. Хой тәллән вренне совыс юрыс. Тоғырял дырығынде ракасы елінде жүрілза үсіне. Экономист, организатор специальностіне алла еліне. Вуны жылытлаанде тәрлі шкулзенде учитель бұлза слене. Халя чембер дырығынде тұқсадыраган, Канаш Хажатрат кәп редакторын заместителі бұлза след. Россия журналистизен союзен члене. Авланна, Мажаребе, Галина Павловна Бурнат. Арымы авария службінде диспетчер бұлза след. Анатолий Григорьевич савырзем шкулда вренне жүкнех шерма вышлана. Юрозем ширасы шире пірреміш шулы след. Пирен чаваш критиказем Шагымбегех Анатолий Григорьевичен сыллыге, пулдарулыге, паяневеге лайық бұлзасын, қойын жүлінден пұрынмазасын, ракасынде Валентин Урдаш чаваш шыпчыге журалны ялды, тебір чаваш шыпчыгын шылдыры, шудал жели тезек алама, парик кремезірех пулдарысы. Шагымбек лайық юрузем курнығы шынчынақта пере чымбір дырығынде чавашыне пере кураган зене Тутарстан, уйрымақ езірі Тутарстанан қылар, серінде қылар ялзымде курашы саунышлынды, наджар юрузем марыс. Мелек аламала уйрымақ чымбірде журлашыға көй юрузем. Халық юрри манерлі, қалар қадар қашын езір иге автор, композитор де автор де күнда миллетіл бұл незір қылар. Станислав Малдан акалармын де бір қалай бір бір-бірін беші вақтыман. Шак пәрреміш юра шырзабанығы үшін, пәрреміш юрыныз магазин шырзабанығы үшін, ебі 10 жен қамырын облыша тұқсадыраған чываш хачатны влаган зембе балаштарашын болдым. Хамыр редакциятын зейлзе, онрам пәтекші интервью елдім. Бірін Казаковына үгерзейлже. Вот шапламайы балан, ебір балан уже, оның биография жінден, он жінден тәплән бәлдім, тада хамыр облыша чываш зембе балаштардым. Сирен бара мендума уйрмах Анатолий Рядын свизене келештерде юрзем чирма түргелне. Она Анатолий Григорьевич совизем бергенде бар. Анатолий Юман не деп келештерде бер. Типа айтсын не де келештерде. Мәжінде десең, кунда Чембер областында бул кунда Шивхра, Шамбада бул хайшинни де жамбек шемже ман камала каяган шин бул. Шамбада манна никшанда жамбек маны жас келмес. Унун совизембе яланах маны татада тәрлерен илемниде юрзем жираса парас келейді. Юлашки вғатрайзер мүлі ішледер, мүлі темі ба, мүлі шыны юрбауында? Юлашки вғатрайын де бір қалағы нұмайық болмас. Пәрі қамыр ансамбльде келіне шыне Солиска валли, Ольги Петровна валли, Васильева Хужамадевна, Шан валли, Ширза, он валли қадірлен зейінде қали. Шидеймен, Шанба әшлет бір малыла. Биде тунзықламар, ну, Мелегалас пурнаш жергинже тухма билмес. Хамыр милле пурнат бір малашны де жамегех юрзем де шизады мала булдыр. Анатолий Григорьевич совизем биде мала келжеш.
Станислав Петрович Толстов композиторга кескен палаштырады. Вол Чуваш патшалыгынде Падрель районунде Чуваш сыгыт ялинде Журалза үйсіне. Вуны глаз бедерне хышын Чуваш республикинде культуруба искусство училищене бедерне. Он хышын Чуваш патшалык юрбатажа ансамблен байынизде булза ишлене. Кайрахпа хузанды культуруба искусство институтунде вренне. Халя полный ансамбле октябрят иккемеш жыл. Хузанда вренне жүхнех пірремеш курсра Фейзулла Таишев ядебек зекленеген премиин лауреат Нелметьевичле булны. Чуваш композиторы ассоциациян члены. Шкулда музыка баджа зене врендет. Пирен чын бір хулынде халық сен шүрдінде фольклор кружокне илзе пырат. Станислав Петрович Чуваш патшалыгынде нумай палла композиторзын бетаджа шығын зашлет. Оның жүргізем тоқырымыш класыра вренне чухнех халық сене тухна. Палла юра күжізем оны. Тогда тізене азыма булат. Станислав Петрович Толстовын жүргізене Виталий Адюков нумай юрлай. Станислав Петрович Толстовбек шинзем перенчен бірдіріхне келзе бұрынны, тада күнда чывашлыға адаландарны был, жынақта перенжен педе пызык сауыныз. Тематикалы, сауынысылды бұр зерен, халық майлыды бұр, шүтліді бұр, мүлі пулза бұрат жау. Бұл тәрілерен бұл забрат. Вот эбі Анатолий Григорьевич Савизине она курсасын, ба курса қалашсасын, оның сын бетіне курсасын да, вот мүллері хиуро жеріне уже тавжыр зейлінбе пулдар ата. Она мүлле кәве керлейкен еді, мүлле мелодия керлейкен, демна уже тавжыр зейледі. Вот бір екі бұлазы бұғапта, бір рай или екі бұлазы бұқсасына, уже юра кәве хайняғай чанда шипшін забрат. Хаяк шипшін забрат чанда. Ну, конечно, каранда бірдак түрлет келе забран, пірлі қалашса, я артисембе, хазен юрлаттарын жүхне, візене тоже өтіка, хазен камылне ғайны бектерек тупса болмалады уже, халыға мүлле камылы ғайны бек тупса болмалады. Шамада мана пиде келешеді шамбек, оның сабизембе жирма мана. Вот хайняғай жоған жібе жүқса брат, жанақта, ағалден жирман дел, вақыт жоған жібе десе. Тада бірін сара хер, тада, уже лирический характері, Нина Играшка бы, Галина Яковлева юрлашана. Пиде игі голос па, пиде хиттіреді оға, шемжен жамбек. Ну, адяк болсан, естеғіл кулзадың, епчідім зорыдыра бұн, юріне ярарға юради. Sister,
Әмәтсем жинен қалашмамет хәбір бән. Әмәтсем сирен хаврында пиде анлан деп алақ. Кана куйра бирен Раиса Егорова юлат. Мен жатлы оны? Әмедем сунадым ятла. Кана инде нумаях пулмас кана ол. Хайдален беренені кассетте жинже мана шак юру кележет тере. Станислав Петрович, пожалуйста, мана кыларырға шак юру бадезе. Епаларым хиристі марамынды. Шамада хайын бегеш. Тазы жығынза, мдуза, біренсі, вара кыларма туғас теремір, шак юруба. Ку юра Галина Яковлева ширнана, Анатолий Гурко ширман, просто она хай жамды юра юрат не бенде, солиса обижат вас мартезе, хайне ядырласа юрлатыр терім. Аплабузан юрласа батыр.
Мен юраду зари bir nigamdamar чуваш фолдада шавдери юраду вебе вейла жирлени бул пирен юраду бахеслете юраду зар ну пирин юрат бемар пирин шчандалгада туманжыр жыбай юраду пирин анрах бузыкрах саплады юраду байзер ну май юру земчирна халяк тугаган юруда юраду синжин билги каласа бар ради 군단데 유라도 신전을 порно 신전데 유라도 신전데 비름표 유라도 порнош мен бұл юраду телей мен бұл телей тұтма білмеле юрадыға юратма білмеле дейш шамбай қалады юраду 신전де порно 신전де ол ширный ол бір шамба порнат бар шамба ондан бір истадам алла ирсак аймас бар ол бире телей күрет ана жүземіз мұнат ол бире бір-біріне келештерме Тадичи гунузу тыцадым аппарат берел ша юра Анатолий Григорьевич изрекширный яплай. Автор ебех он день юраду день калашымыр бузасын кунда берен полный ансамбль белен шихуну малгада брат ебе тебер юра кадалесе худым уже пан студирегана Станислава именно катартырым кунда уже юраду вайбер пылак наргымыш пахтан что чынакта пылак наргымыш ондан немелешин дахудалаймас. Ухмахландым, плакнуаргам шессе, ухмахландым, дашта життым шессе. Вот ко мелегалам черной варианте. Станислава кому мегайрым, Алла шепер шам бергиди. Ол юры. Халага кележет бузасын, везем фак пачар юради.